Ageone atiakunere etemlo Apapai kotemlo kotuboy o karulo ilupuminiare kede tomon. Esalitilem etemlo Apapai emame otorkede Ekisoni. Ai todolo biane etegearere juba. Lo ejei otelalo Apapai ko districta loko kalaki. Afrika Apuko resokoni lo. Jaile mesoke de abo iso nuikilio kono ini dumne rebe. Nue na epola kere nesilemi ikapule tukuno oduka ya mun lo egwela teto walo Apapai. Rai borni dropping ai kap kesa je babi kiar ku. Di konye roughly in a financial year. Pero je pakado mun bala be Apapai as a sub county. Je pakado dumne revenue de sirigi million te diope are million te dobeke la kwa na kanyu pange. Be jai kida muno na iso koni lo esa maikini so. Isirigi ne peta ile dolete million ni kanyu financial year. So imo rea do kwani sirigi ni lu kila lemi dumne ne esa temarbe e buna papa je uti pakedo revenue le mame je si kwap na million ni kanyu. Alachunges e yatakit ebe apia inu etukuno kesi epote kesi aitwa sam Kanu aitojo kara Ejanakine lo okwa. So akaulo na tukuno revenue o sub county la Apapai. Jai kedi targets ara key areas lo itei so balabe je kada tomale dolte e improving. So jai kedi Ruja city balabe etukuno si sirigini lu. Our first priority anyu balabe idugo kine jokoni adekis. Then secondly jai kedi challenges we po osomero tolodin hygiene osona tado munu bala eponelo ejotori mwalimun kada ichele jasi o sub county e councilor lo egoikit etem Apapai ko districta loko kalaki Dennis Daniel Obonyo ngesi mam ekoto politics alomar toma osokoni debore bope bona koto ngalimoni tunga akoto ngesokoni la Apapai osala ne jasi tunga lo Apapai. Mama nga koto i politician alo mare toma na ari somero isokoni le po Bilaros Munanaros na ari dumni be i politician alo mdos toma asora ageon mobile city ngini twene realize lo le realize lo asori sokona munar na ari dumni tunga kerde kwana mama jedi beta lo si apola na beta lo la eba yom sana kitatieta atalo chakreke tini de tamio mutinya yom sana kena neno jotio ngedi jotio bino dange be chengo mona bino no yaro ko ngakala mokan angar lo le sokoni ya ipone lo pejiare kies emugatu zuru gini do boni agogo muna business ngese mame do ya asam kiai mame no bere Kanuka TV East Habat Paul Eyoku Kokalaki